sana nkethi che oro mutegeri wa Meru TV na mbetekire nkugwatuge nikire teto che Meru TV oro bantu kuya Jumatatu tariki 23 cha mweri wa 3 mwaka eno yo turi wa 2026 wa mbita muthoni wa kiramana rikano twarire no tuthiatira kimitandao yetu yo kinyariria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya ututumira ntumiri okulukira namba yetu ni 0748918901 akenda kugwata na kumenya mantu nkuruki orethirete ya karika account ya Meru omenya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya tukiambiriria niritirikite kuringa biongo bya ntheto au kwa Meru TV oro bitkire kinya kurika nemone nile wetwa mathithu ni Paul Wangujiri mubunge ogecigo mbunge ke Gembe South John Paul Mwirigi na chumirite na kuria chiari na kinyari twa akomba kwithira bakiwate lane ne cukuru chiande secondary na kinya kutigira nende bakomba kwithira bagichiukire no ntwana kinya bachukuri ibakomba kwithira abaikuruka na njira enene hakinenkana rugono rwa bawetewe akinya gitira bakithoma ombere kwithira kithomera cukuru chiande school arite yendira kunenkana ira ambilio mbechi te kunira milioni ile kiri cukuru ya kwana ya kilala yenjire moya gukiria kithomo rutereru rwa Embe riboti ya mwandiki wetu wa ntheto murithi waba menyako ya ntonda ibirwo bakiara cheko muno na bakiru manana nya muno ndasye kwethea John Paul ankarekana siasa nani ntonye kiru imbororo kurumana kanamba tikwethea nkintangwe lakini Alitwani boritwe nikenda bakomba kwimenyera kimitre yao na mikarire yao na ndwari ciao na bategere kithomo nkuruki ya mantu janki jonde jarabe na jonde na ya school toba bankuruki bakumane ya Igembe South ni boritwe ni mutongeria wa kithomo ndene ya Igembe South urokwirikana Duruburu na likitie kubera nikenda bakomba kwimenyera na mikarire na miturire yao ireleo na nikenda kithomo kigomba gwitana mbere nawe mubunge wa Igembe South ya Kiaria na likitie kuria alitwani kenda bakomba gwitegera babongwa na kwimenyera magitene jaja nikenda bakathoma ura kwagirite kazi yako kama mzazi kulinda hakikisha kwamba watoto wetu are not affected by drugs. By what? Drug. Kuna siku moja mzazi mmoja alikuja ofisi akakuja na mtoto kutoka shule fulani katika sehemu hii, sitaki kutaja hii shule ni gani. Akakuja nikamwangalia mtoto, kumbe unaweza jua mtoto kama anatumia dawa za kulevya ama la, sivyo? Nikaangalia mtoto vizuri, nikamwambia mzazi, sasa tutakusaidia, tutaenda kupima mtoto kama anatumia dawa ama la. Girls primary, nimeona watoto hawajiangalii katika sehemu ya barabara, au vijana wa bodaboda, magari zinaendesha vibaya. Kwa hivyo ni sehemu yako, ni jukumu yako kama mtoto ujichu. Some of these children wakienda nyumbani wanashikana wakicheza barabarani. Hiyo ni ati hii Igembe. Kile kitu kimoja ambacho kinaweza kuibadilisha Igembe hii ni elimu, na nyinyi ukweli mumeweza kujitolea kuhakikisha ya kwamba mtoto wa Igembe Kusini na mtoto wa hapa Maua amesoma. Na kile ambacho sisi kama viongozi tunaweza kuwapa kwa sasa ni maombi kwa Mwenyezi Mungu azidi kuwabariki zaidi, awape hekima nyingi ili muweze kuwahudumia hawa watoto wetu. Rafiki yangu Godana pamoja na wakati ambapo tutazingatia haya, pia grade zetu zitaweza kuimarika na tutaweza ama mtaweza kupita hata vyema katika masomo yenu. Kwa hiyo mtie bidii, mkazane, mjazingatie maelezo ya walimu wenu ili kesho yenu iwe sawa sawa. Walimu ufurahi sana wakati ambapo wanaona watoto wale ambao wamefunza ama wale ambao wamepitia katika mikono yao wameweza kuwa kitu bora katika maisha yao, huwa wanafurahi zaidi. Kwa hivyo na nyinyi msiangushe hao walimu wenu, sababu wanajitolea musome. Tafadhali na nyinyi mtie bidii katika masomo yenu. Kurukini beri tiende kenda bagekira kithomo kuruki John Paul itire jari rekeretie cheki ya mbecha balibali milioni ijire kiri skulu ya secondary ya Kilarai Day Secondary School. Hiyo ni Father Soldat. Nimeleta milioni 2
862 ana mbeca milioni igiri ngiri manana cia 62 milioni igiri ngiri manana cia 62 2.862 million. Murithi wa banki ripotera Meru TV kuma ya Mirigoni ya Igembe mawa mwandiki wetu wa Ndeto Murithi wa Bano Boriboti una njira ikinyanilite mwenda ithili ni MC Owandi ya Kithina kurukina kuromba giti kia seneta kaunti-ini ya Meru na achimirite no kuthilanga makutho akiri thirikari ya Rais Ruto munini wawe kithure kindi kino ntubo wagibo kari na makarika ya iku yari yathirite yakioneka kaunti-ini ya Meru akiri nende bwire wenjire na nariete akumba kwithira wita kiri muchemani yo kari guo yo UCS wo kari bonde ne Kipchumba Murkomen akiwa ne kaonete akiwira ne bothire bukumba kuthira bogi kwa michemani ne ndu tontu abugomba kwithira bukibwitho kenda utiira amakarika ya iku na kinya wambe bugomba kwithira abukithira akiromba thirikari chumire na mpwe na ukuria mustari ni ombere na kinya otwira ntaira wagibo kari na kinya awamba bura bwithirite bugitana mbere ntere mwanya cia Meru. Riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Jeff wagituma nawe MCA Mwendaithire no kuromba giti gio seneta ja kaunti ya Meru na umirite na kuga we na regere gwita muchemano jo kuthithitwe Kipchumba Murkomen tere cha kaunti ya Meru muthenya jwa narua na kuga muchemano jojo na inge mingi ithirite kithithwa na atongeria ba tere cha Meru itithirite gichiara matunda na ni masinema bethirite bakiringa na meoyo na into bia Meru araito komeatwe CS Murkomen na ire Meru akwita Meru kwa issues cha ng'ombe na oni mbwira ntita muchamanio ne uno nto wena so many other meetings ito ari na ndia inchi that particular ndira to na ndia inchi ng'ombe cheyirwe na muntu orawa to tukariyo muchamanio yo kwa ru ndia jari ta manto ya mangentu mabo bo anto bakangero rwandaru awauma DP kende na are na Saturday abo ide muchamanio security aria yonthe ariria nara South Piment lakini nyama abu after kware yonthe utekeke karikire nontu eworo muntu naroero muthanya no tuko ikurethera kwina tax cha mandatory waiti muthara wonde itio antu betu bayatakawa so ndenda gwira thirikari buga kwithia bukenda kuingana na verdict kauma bote andika barwera bandikire ya police nonto kwandika barua kabo kwenda ku notify ende ibobo kwa notification ibobo kwa notice that ibwete to bawata kana ibobo kwa notice that ibwete ngombe chetu when do you have to notify people ketha te piara bukuringa na ku manage emotions chia antu ba Meru ni arankuruki Mwendaithire angwane ni muchemani jojo na michemani ya siasa how do you go to declare an operation kerere project ni kutuya ko edit flag off na bendera how do you declare operation teki ntukio tangaza burete kuma directly bukabangira office ne buka direct on the ground kinyate uwanjo no aremera ko yare burete ko nyote na maana ko ya ko Murkomen baba burete ko na officers baina commander o peti to kuthithia operation pakambia twitira resort bato Murkomen ko yako isiasa cha gwiro ringo gwa njukwa la usalama anjo te no te lungete ke nyogiringa njukwa la usalama siasa na wita kanse na manto amaingi to wita Rwanda no aremera kuya so thairo wite thairo kwenda twira gwikyo tutethia nkuruki mutongeria ujo na ugite Ameru ibambirite kuibangana nikenda bakaria ndithia ciao atwe Ameru ta kwende turi akwa Ameru to akari into bietu na ito wire to akaria na nkendo congratulate bora wakarero tuko ito kona thai ende bandikti baile orende bakwete na to make the matter worse bandikti ba baigirite ngucha KWS baigirite ngucha conservancy chande Kisonga conservancy na Rwanda rura so ndenda kuria thirikari atiri na hata thirikari megwithia ni utuia kumbe ora turawa thirikari ni utuia speculation now katu confirm thirikari thirite turaira antu betu na nyabundugire batu yacho no mbwe bundugire cha thirikari no ndoketha antu ba na uniform ya KWS na hata bundugi na ba umetacho kana uniform ina ba umetacho
no ithon te mtu tona na akulugite aikirite nguo cia KWS na tauni-inĩ kwa githilungaku ina baumite na uniform uyu baikirite ibarora baikirite cia KWS. Akirikiria mutongeria ujo na ugite na ndira Meru ibaraumire na batethira bakigwata mbaru thirikari ithirite kibathiria na thirikari tware mari babwe na githore kindikia thoanya Meru ni rore yogurura cia RBL forget manto ya cia RBL antu betu bakwite ibware mero ibuo na ibware mero ibio na kira to demand a compensation na to demand compensation ya antu bara bakwite na compensation ngambe chetu ya churite na nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagitumam no ndubori boti una njira ikinyanilite akaribantereche yambe no kabetete na mbere na kumba kwithira bakithangi kwa imaitha ni nyuma ya wagibo hari kumba kwithira bokioneka ruterero bakiari na muthuro na kiriro ibagwete na ndibetherete bakithukiri maitha kaita kwa kaita ndethia chio na kinyanto bangi bakomba kwithira baiti wo turo bo ekana batete uturo bo ibakuromba thirikari uchumiria na utira nendi bakomba kwithira bakibekiro karibo kwana kenda babaruta njereni cha maitha riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mukirio Nkonja. Na kwithukira kwa maitho ntuku na wagagi bokaria nterise Rwanda witete na mbere otamba ndi akaribembe ni baumirite na muthuro yo munene kumeneria muno rwagirwo karia no ntubo kwithia ni bateaniritie antu bakiwa bakuyura ng'ombe cionthi kuthira na ntubo bakumba kwithia bakiorwangwa ni maitha nterese Rwanda na kinya bakiwa baingi bo munkathai ni bombete kwithira bayiko mateka bara baturomba kwithira bakiwatukwa na kinya antu ekuru ni kabakuwatwa Kenya kaita karabeta kurima miunda yo na riu ng'ombe ni sitete ikathira buru ama langati ke yele kandebe ne arambere yaki nyobisi neke anto bakurathwa batu murimo yo bathamburu yo na turokana thirikari ne kumele kethera ketheka kwe mubisanu erungu batomanga ica batwe nonto kwa thine o mayaundria muthemba tote kuruka nonto murimo yo kekwa kironda kenkoye tureta Rwanda tukawatu ichamburu baita batwe no gwibwa tote minya ndro tote mbakinya weta kurima nonto tureta twatekera no githagene ngia kurigora na Samburu ende toko wa kwambika kwethra kabesiri na Samburu onto tweta wana bo ende tokoromba uru tumenyero twengia kuru tutekaetere Rwanda tukirima oya na Samburu twagaga tena mugaria batwe na twe batu tamu na twaringere kura o ndengeringete ko kaunti ngeringete kura lakini batwe ya mutwate twaje there buruku maawe takandebe batu antu batenda nteria korowa ntuko cionthe mwathi wandi tutenda nteria kuthika antu barathine Samburu na Turkana na baute kona wea kinyange koro cia toro ira thekero ko bathekero ni leso na batacoka na twaria mazimu atotubwa ngana ntikinyite ndakinyitire ngacoka ningagira wita alafu wothai kwe bawati batacoka bangi bandete so bawatira bandu Samburu batacoka kinyocoka mwanga thainya twana tweria tuongwa alafu ende batu nyamunde na turatere tunonto ba mtomurumu egwo riu nibonekete muno kwolotela kiara kiri waziri wa ukaria bondene no Kipchumba Murkomen bakiwa woe umaro nkumetene ke utibomba kwetherete thia Meru muno mantone akoni ukaria na riu ende bakiwa nonto boni bawatile thirikari mokau bakiawita na mbere kwanga ikoni maitha bakomba kwethea bakebebela thirikari ye nonto itiko batethia inkuria muno thirikari nera tangazetwe operation mweri woyo nerare na Samburu na Turkana na nyinge bate korie babe bulwa Turkana kayo yori bulwa na bate korwa nteko nkoriara mukurumeni ngwa koritani kethe ka kwenda kwengithia rutu atwere nonto mwa watiri wa usalama na raisi yetu twinde ruto na batu twebatu tamu inkoriara na tatu korwa na twethirikari ne jire igo yo mocie raisi ibwo gerero geto twolele pio no ndo bakothera kina munene oegete oijaro security otengo ya koruta ka kore ngi motheri na ureru ngwenge no ndo bakothera ngweye ate omiomba na change security na security egwo ne batio chenjwa tukarete rwenge no ndo bakothera ibo kumanete namba kaba mathiramba gende batwira
kotuka bato boya na ngombe cia Meru na munene na cenjwe no ndo bakoza to waje no security egwa yendo kaba ko thiba mami gina bori je mutuate nega mweline ne agumane na Samburu Purukani Mukurumeni torwa Purukani asenswe ukatho no tomatwa na thina ngakuru iteno uru irata ba ukumibo toreta kurema ute muntu ucoka kitwana na kinya kwarwa gatukworowa tukuthirwe ito senserwe tuwe security engelwa na kinya security ne kengelwa watu kama mtore tene ategomba kuruta watho ando baurua babe na ngombe nguba ngombe nira wata wanjerera ora lakini bado tie ngombe wato nao no ando toreta bakwete batu nikatukumia ntuko chionde ote mundo turaibwa ake aria to na kinya waziri wa internal security kibsumba Purukani atototavia otengo yone Kiripotera Meru TV kuma Mutwete Gembe North Beta Mukiri Onkonja Ibeya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja no tuporiboti na njira ekinyanilite Bishop Kiogora Makambo urani wa kanisa Achien Jesus House of Praise account ya Meru na chumiretie na kumba kwithira kiuria thirikari yumire na mpui na uchwira ntaira wa gibo karibura kwithirite abukioneka mno account ya Meru airomba thirikari na kumiririra akiwa bagetera kona Meru kana kuba Meru bangi bakumba kwithira baita uturo bonjere ne chia maitha riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi Bishop Kiogora Magambo mutumire wa kanisa ya JHP Gitembene na ameneretie mpithukiro igukujirwa ndwande na ciatigana na igembe miankene ya Meru akiuria thirikari kujukia matagare ya jampu ikurigire ikunkuruki wankari na ne antu bangana bagakua kenda thirikari yumba kujukia atua kana antu ba Kenya kabagachwa ukaria na kethira tikiri thirikari yao itugeretie kuigwa tongeria mwanya bakiuga kuri na mibango ekuthithwa nontu bakurigiria mantu jaria inde mwanka thai guti resort tuonete turiona kiriro ntuku cionthe tukona mathiko ntuku cionthe ekuruba bethi bakiethagwa ntigwa aciari bakithikaga na bao na mantu ja maingi jageta jakithukaga ura guti bati kwithirwa gukari kwa batu itugukonde mwitendo kiria na itukuga nandi mbere ya kariba Meru bajukia sheria njarene ciao beta guikaria bongwa na kwirwira bongwa thirikari ni jukia atua nontu nandi itukinyete breaking point tutekumenya na tugeta tutekumenya no tukagarukira na miarie kwarwa nandi tutekumenya iri igareta results ire ikwendeka ndene ya ground kwa witukuria thirikari i move na mpwe muno ura kumbikika kwa situation area ni Bishop Magambo atumirite kanyaga gutumiria kurunga magite kia ongavana Meru mwaka na jwangirijire 27 kwenda kuga kuri muthenya riwa rirungi uni ndi Kiogora Magambo Bishop Dr. Kiogora Magambo ndi umwe baria bakurwira giti kia ngavana wa Meru 2027 na mantu jau imbangite na ndathiria indiritie na mibango na consultation antu bakwa bonthe ibaije atongeria bara tukaranagia na bonthe bari tayari our campaign teams are ready ituthiritie mobilization na nkethirwa ndi Devon na ingwitika kwa mapenzi ya Mungu you are talking to the next governor of Meru County governorship ya Meru uni ntena any illusion kana gucia area ndugania ningugi mbuthu tingugi mbuthu ingugi ndito lakini no mwanka eritwe nontu imbonete thirikari cionthe ira cikaritire Meru thirikari ya munya nejire indausikaga na itu amusapotaga muno irakuruka ireje ya kiraitu tuonore athithirie nayo irakuruka ireje ya mama atunywa atirathiria ta mwewe na ndiri kuwe mutuma indi ankwenda kuga Meru batwe utongeria buria tukarita tukionaga tutigukonde muntu kuriku kana uriku na tutintijite kurwana muntu kinyoriku kana uriku uni ngwitikia I can do better na ndomba kueja na contribution na solution na leadership iri antu ba Meru bakwenda kuruki Magambo ariuga tena kiama kagitene gaka indi agatonya na kiama kiri na mworoto na kionekija kiawe biama ibibingi na jaula buije kwena biama bibingi inkuruki biama bila twina binkuruki ebyara bila ndi nabyo njaleneje na ingwetikia amini talks na biama bibingi na kiama kiria gikethirwa kiri
gigatubwira na ikabwira kiroto kira twinakyo na ntuba Meru ikyo tugatonya kubya mabiro bibingi na inya kote kumenya no ndaunchikiama ndina capacity na ndina wherewith we kuraunchikiama na mbuga ndina kyo gantra announce kubya makiryo it's a political tool ya gutukinyira ato batigweta lakini ndenda tega kiogora magambo kia magikeja na bikethwa birio na inya independent resolution but ntikwenda gweta that part. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tuboriboti una njira ikinyanelete riboti ya Mutugi wa Kiambi yatwigira gatatu gicucike tukiambere kia Ndeto cha Meru TV oroketa kuraya no tucokerete na Ndeto ingi kithumba kienda weta na mbere na kumba kwithira ukithoma na kumenya jarethirite akita na mbere Meru omenya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya ni wa Mbita Muthoni wa Kiramana monanili wetu wa Mathitho ni Paul Wangujiri. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na Marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Inginanginene kia motindo kangangi kore Kongo kamechemo kuborera na uthongi ganku gwate ukeni haja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka merere na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochema bia korea bire na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kosi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi,
upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uwelendi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. sana kirege chinchiketu kia biele kia ndeto cha Meru TV oro wambita muthoni wa kiramana monani liwetwa mathithini Paul wangu jiri betu kiria kurikana tuthiatira kimitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya kenda witana mbere na kuwata ndeto hii na ingi kathumba tukitana mbere na ripoti cha Meru TV oro njire mbo ya kumenyera utheru na kuruki akumenyera rera CPA Endwin Murangiri Mutumore ni CEO wa MYS bagwatanirite na principal na municipal manager wa tauni ya Nkubo wijikene ya kama shinani ndi baciumirite na makurutu bange ba MYS kenda kutheria thoko ya Nkubo bakiariborete aringi biashara barabaringira biashara cio thoko ya Nkubo komba kuthira bageta na mbere na kwagirithia utheru kenda kinyabo abethira bakiritira biashara cio kuntu kutheru ribote mwandiki wetu wa Ndeto Chief wagituma na Joma Kurutu ja murandi jwa gavana wa Meru Reverend Mutumanto Ithinkia bakumenyekana ja Meru Youth Service muthenya jwa narua ni bakinyite taunine ya Nkubu ni kenda gutetheria no theru kinya kurugura mitaro ya roje kiri muchijuju ana baba tutetheria open drainages chetu na kuoja mate solid waste nonto twena ana baba maganata no Nkubu narua na roju we expect that work to be done na tugatigira tukutheria drainages chetu tugwita muthanga tugwita mate na maiga jaraje mitaro neu na kira ndomba antu betu na bo bara bakara Nkubu na biashara na bara tuciariri Nkubu twita Nkubu nja tugetekeria drainages iu chetu kaire ingana nontu na gukwa ingana biashara chetu tukuthukia kwagia blockages ndoje ciare magwita at a time like now gukura no twithirwe twibrinda mosquitoes now na antu betu bakethirwa bakiajua and therefore mbugere ni tagaria ri nene mono ja Nkubu twina na baba narua na rojo tukoja mate ara gwikawa ara mate jethero jari na tukarugura drainage cionthe Nkubu iji tuko unblock drainage tukutheria na ara gukaria ruko tuku nenya na gucenga cenga na au rutera na ara kwina nyaki nyingi na gikundi giki kina aja ucu gikundi kia ayuthi 260 ni areba kiaria CPA Edwin Murangiri Mutuma urane CEO wa Murandi Jojo jwa MYS na municipal manager wa Nkubu Ken Kamashinani boritia biashara thokone ya Nkubu na tumiriba thoko ije kwenderea gwika utheru nikenda kinya bakethira bakirigiria mirimo ntereiji mbere antu betu ba Nkubu ukageta mtu attempt ko release kana kurekeria sewage kana waste yawe kiri mitaro yetu drainages chetu cioria kiuria tire o release ra sewage yeta kunywa muuro nau imwaro nyako na aguri nao mutano nyako na aguri na wana betu ibaguri nao tute kuthithia bwega antu betu na beja neje warning
ukagita muntu release sewage ge drainage nonto finally egerwa ni ngai irite gatonya miuronera yetu twinio antu betu baranara gaitiba bakanywa na bakajua na utoke na mtu awajitwe and therefore tugakugwata buru athikira sheriri ochwa exhauster ni nyinge mero eje gutaire sewage yeku ikinare batigwikia antu ako release kiri mitaro yetu Nkuruki CPA Murangeri kimegi nande kyabiere kyao be community service na community service yeje i part e training yao iraba kuitanwa kenda bamenya kwithira bakimenya kumenyera ndiguru yao bethira bari antu bendete ndiguru yao ira tutakana gichungu patriotism na apart from that nyabongo nande batetheria gwitango gichia to cha county ira chitura tugichwaga gwita tuitango ge county ithirwa iri itheri na ndicho mugira bagwitaga na arua kiripotera Meru TV Mbita Jeff Wakitumam Iboya muno mwandiki wetu wa Ndeto Jeff Wagituma no tuboro no runa njira endiku akariba nterechia maitei irerekirwa awandine irere wandine yakirwa na rigishigo mbunge kya Buri bacyumirite na kubwithia maandamano ya thiri rwa riri njire munende ya kugabona kunenkanira mendikithe yo bakyo mabisaba burithi batikumba kwithira bakibathikira na muno mabisaba ukari na bone nyuma ya kwithira kwina makarika ya kiumia kethira akuruwe muturi cyumirite na kurenga kucheitha na kinya kuroma muturi endeberio kinya amantu yakiri rwangirwa ukaria nterechia kirwa na ari watwika nende batikumba kwithira abakithikiro bakiwa kiretere karikara mbere yake kwena makareka yake kathomba yara yathirite yaikarikana bakienda kuthikiri mabisa baba ukaria batikwithira bakithikiro riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni Kuroba kumantura ya maitei wandini ya kirwa na Buri ni bachumirite kuandamana na kiraba kwa kuri na montorio bathangikia na kuro yawe kuri nguko cio wamono barumanga gitumi bakwa kinya nyuma yo kuringa riboti utethio bonete ndi ni bamobo kuwatwa na kuingilwa ndene rojo goto nyamaria na kuro ciawe kuro ireza ngoko ginya ntukweu kumana ba kuro cia umetietera kwa mware kwa irare ngoko na arare wa ngoko bo baragwa kesi ekothira tokiona tuonere ngari iria jeke bekaira ngari-ini turachwara tuthithie twagane atabathithetie twaria kioria tukero bukamenyera mbere rĩu itingairwa kuro ni nyingi akwe kuro 30 akwe kuro 30 ciara ngoko cia itha nturene athenia nturene batu tutiona toro tutiona thiri no ntubwawe rai mwana gwita kumwira ngoko ikuriwa ni abaugire ni ayukiria arabagwata arabathitanga pejuru polisi beta baingirwa dauni ndi na pen kwethera ntu batanta to bagwatithetu mtu mona mtoga to nyaseta maitei buru akietu batutara dakieto dai kwa makoro dai we koti aro miko ikuro ichawe lakini achoka akarunga mamwere tikabore kwa kai ikuro kana imbio tamto ina nyeria kana mono nyeria antale kale ai imbia je mokora kana ale onyo totangekia onyo ndangikia ontonande onyo nkoro ngone atori ntena inye gota gochwa kurema kuremiani andra areta bya kurea Russia akerere nguku na muinge jwauma kulukia kurbani bakuromba tongeria bakithirikari wamona bokario tonyera na nikendo tiela baraba theki ni bakutharua wamona kuona kioto kio kinyana wa Hebo MP Honorable Ndikiri utonyere mantu nejaja awa Hebo governor mento ithinkia mutuma utonyere nteto nizi no ntuma utio tuthurimi wetu kabisa twe iturara maitei ito ndiuga mutuma nto ithinkia ito tothikere kethe igwoga tothikere na beto ito baume inande na taito ijere inanto na taito ijere na teto kathithia twaria thirikari kwe twe nayo itiomba utotethia kaba tiomba nya kwe kutegera muturo kwenyangwa kana muturo kwaria uma kana urote kwaria uma nande twarigara muno thirikari ra twina yo nandi na nonga thirikari tonyere iombe utotethia antu baume batu turenda kioto getu mwakatha izi tothikero na antu betu bathaurwe na inya kuru atina license kiripotera Meru TV kuma Buri Mbita wa Mwende Olaibuni
tukiura kataro nterechi ya Iembe nende kinya kariba nterechi ya Iembe rutere rukumenyekana Yankiboe athiru rujine wand ibachumirete na kumba kwethera kinya bakibwithe maandamano ya thiri rwari na kwibwithire barabara bongwa irethuki na bakibwethirite bakiromba atungire bo bachumire na kumba kwithire barabara yomba kwithire kiwatanithia athokoni ya Omega witanterechi ya mwithu no ntubura nende bwethirite buremete bakibwithe maandamano ya rwari bandamanete na nditangi na kinya ichiba kumba kwithira bakinja na gutigira ibakumba kwithira bakibwithire barabara ibo baibongwa endira bakwiba ngono to mathiko yale yarigiri kumba kwithira yakibwithika rutere rwo na barabara ntukwerwe na barabara no yekomba kwithira itumirika kaitha na kuba meneretio anene MCO wijikene ya Julius Kabirano ntubo kuba kwithira kibateanire bakyo kuma ba muthuro ate witi na mbere na uti utethio bomba kwithira bakiona kuma kiriwe riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Kome Mutia Rare nyote rino ndo wao ndo tena kwa kilo kero kireto kilo kwa mwa mwambure mungimesi atezi lakini mwa mwambure barabara imerio umekura mere to mukora ikoro kura mere wana jero kwe kali bauni akari na tori bakirugu ya ntore Nenkiboe athiruruji negembe centro baitoretie na muthuro kuibwithiria bongwa barabara kuma Omega gukuma mwithone ongayera bakuanite yaniritwe ni MCO Julius Kabira ya mundo kirumie tomireu bakuibanoete noe na baitoreti kubwithi barabara ikenda no baombo kinyithia mwiri wa mwendo wo no rabatire ora wiriri kuthikwa kiumioki patuka toriari sana ni MCO yetu Julius Kabira ora twahere kura cietu twese wita mwere kura cietu lakini batu tengwe tonete kinya batu tirite twe anto ba Yankiboe ondo le barabara yetu naika ilo ikaonda twe de lori dai no to kama tamaya kenda to mago de barabara no ndo musibatu na yuan tore ne to Yankiboe na Julius Kabira nara to meita mundo ko tomberia akauati atu bwethi barabara aite gora mberia muri mberi na rero twira uma aturaga mwire kama atwira na mwire muringira atweke atu bwethi barabara lakini te kona go feedback tonete monga thai monga to amwatura kari Yankiboe tugi atu bwethi barabara no ndo musiba yetu na yuyu yetu na to bwethi barabara te yake barabara yetu nyingi apu barabara yetu nyingi te bwethi twe monga thai no te bwa twethire tiburu tote miago wethira akiwa ito milioni 40 na milioni 40 sira ambaene na tika tolle batu ende ndenda kwira Kabira tika tolle batu ende batu bila tukwenda maendeleo bara bakwenda kunywa mbia sio iba kundu sio na atu cia tutubwethirwo maendeleo no ntonibio tukwenda na ndrawira renge kubwethirwo maendeleo ti tafadhali ilasima na tutekwa lenka Kabira atunjira barabara endro atunjire aria narie no ntu okiagwa muntu ngui wa mutia mundene arima tiga we yo mwelenka renge mukairima niko mutia wa mutira kibanga oroke agona bwethete wa muria aeta ko Kabira no ntuka ngwe to amwere tote mwelenka genda turitira ngui are oturitira narie to atirima na 2027 eitare agere athira na to amuritetene na to amurita na inye mwere na tote mwelenka atwe kako tweka barabara kinyari kanari kutweka batu itoringa kura na batu namba 1 uringa kura na kabisa lakini barabara kinyamu akoro ntore na mimba etete maternity katoka matanjaira no ntoba barabara kuthuka thai twena mathiko turoria nakyo kimba katwaga matanjara tweta kuthika ngwe Kabira era nene ne kuria mbaene naka wano kuigwa wendo ka gutha twatara Kabira aria mbaene naka batweka tukua ni one time bathure MCA itothurite kinya gavana ngwe yone riku tuguromba nete yo kinene be batubwithiri barabara nikenda manto yange yo ya keya ana be tubatasumbe ko kama tamaiya na kuya na malori no toba manto ya yau kiria karibaba kurikana kura baringire Kabira nto amba umedhoria kwa busu bariwoke akwithira te barikana kiriwiti na mbere na kubwethi barabara mwaka yo kinyike yo 2027 bakaina rwimbo rungi na nerwe ko Kabira itogwera batu tagwera kura cietu tika tagwera kura cietu wita ko mama mucie na kura cietu tagwera tuta maendeleo no te maendeleo batu onete ko Kabira batu atogwera atire utengo turutirite na utegwa ndinyo turutire nya pio nyanda baturutira lakini tutirima 2027 twakwamura bura na tugwanda turaga Yankiboe twira kirugoya ntoba kirugoya monga thai batekundaro nyantata nanga baekiro matangi nanga baekiro babutemba ucio baekiro matangi ne yokenda bomba kunywa Yankiboe athugire na
rui na myake o thato thairo thoki na no kumeri twagwera gucio kumetene no tebia tutete monka thai rui rui no tebu tutethoka kithano mieri 15 yake tiele barita kabire tene vekire muntu kumya thina ciake cio imbi ntuko enge itwara cia manto ya kuhusu mebira ilabu bia to bitiona kinya support kidogo ki county government na to na MCA twara MCA support ilabu akaua ewi manto ya vijana kwa turenda muntu ro kumya manto ya vijana ayashughulikira akona ya akoro ayashughulikira akona ye akoro ayashughulikira na ntu bonde bethere ni bekia nto amwe na banirite na twithe twathiro wond yusonga mbere uba wandringi nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia Iboya muno kome wa mutia no tubo ripoti una njira ikinyanirite na ripoti kome wa mutia yatwigira gatanta ngateto cia Meru TV oro bantu kuya Jumatatu tariki 26 cia mweri wa 3 mwaka eno yoturi wa 2026 ni wambita muthoni wa Kiramana. Mwerekerio kwendika ni tariki 23 cia mweri wa 3 mwaka eno yoturi wa 2026 wambita muthoni wa Kiramana. Mwananili wetu wa mathithio ni Paul wa Ngujiri. Hita na mbere no tuthiatira kimitando yo kinyanire Facebook na kinya YouTube.